ngasi numina waram phong gi batongan tongan ba manipuri sipong singdi maru oi bi pau sing khong gasaraga manipur top channel gi mekeri gi myam da share to gi han da laibak si oi covid 19 update myam da thamjage nong madam yoi la ohum ga lising humpu ga tret positive oi re amasum crore amaga lak mau dragon ni thoi recover tawre leba asi gi oina haujuk phawbada covid 19 na naba masing nong monom gi hengalak pa ga loina na hauki ba pung kun gi mari da miyoi la ohum ga lising humpu ga tret positive oiduna haujuk phawbada leba asi gi oina positive case crore aniga lak kontra ga tret henkhre naba gi pharakpana crore amaga lak mau dragon to hele covid 19 fatality na lak aniga lising yang khai ga ni pan yore haina spouse na mek seng na palli amasum pause makasa thajara poina mayam yamna mak section ngai oiba matam haibadu mayam yokslakle Chhattisgarh the covid 19 treatment tawraba matung black fungus na effect tawre agency gi paw matung ina Chhattisgarh the covid 19 treatment tawraba matung da black fungus na effect tawre haidi masina maram oiraga state adugi sarkar na akan section thorang sing lokhatuna expert sing da madu chapsa na yengsinana bakhangan khre so haidi Tuan tuan ba hospital mapan sing da covid 19 gi treatment tau ki ba matung da haidi ba black fungus asina effect taro ki bani haidi amasum covid 19 na naraba sing treatment taro ba matung da black fungus na effect taro pa asida akhang ahi kya na madugi maram thijin ba hokre so haidi amarom da orissa da su haidi ba black fungus ki laina asi ahan boina thingnare haina Bhubaneswar gi pawdu report tawri haina pawsna makhata na phongdorakli atopa maru eba pawng tang myam da thamjage covid 19 ahan ba dose kap khrabasing numit nifugo ni thoini gi manung da ani suba dose kap na ba kendra gi haksel mantralai na hukum taw thokre leba si goina hauji covid vaccine kap gi thabak center kya da pak sana sathari hauji phawba da leba si goina vaccine kap ki basi 17.72 yore haina agency gi pawn hairi covid vaccine ahan ba dose kap ki basingna Hana numit kunga pani gi manung da haibadi sayol mari leraga ani suba dos kapna ba kendra gi haksel mantralaina khangan ki badugi mahuta ngarang haksel mantralaina thoki ba anauba hukum amada ahan ba dos kap ki basingna ani suba dos asi tha amaga makhai leraga haibadi sayol taruk numit nifu ni thoini gi matungda kapna ba hukum asi thoki bani haina pausna mek singna palli makhasa tharak poina manipur gi ba marui ba paukhra ma'am na thamjage Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar Rims tagi discharge tawkre Manipur gi Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar IAS haukiban mit kungamari ni gi mamang dagi COVID-19 ani suba wave na maram oiduna mahaki haksang da oxygen wat padagi lungs ki part sing soktuna oxygen therapy amadi physiotherapy tawduna layeng ki badu ngasi Rims Hospital gi discharge tawkre haina Rims ki media advisor na thadorok pasirol da hairi Serol asina makha taraduna haukiba numit nini romasi oxygen yauduna lairaki COVID-19 pandemic asida Rims ki director Dr. A Santana mahakpu ningthina layeng kiba doctor nurse medical staff sing thagat pa phongdok pugaloina na makha tana hospital asida covid anaba sing layeng bada thawai yauna ba poktak su pi khre haina pausna palli amasum ataba pawmana doctor amadi medical staff sing leng dana laina ba hukum thokre State asida COVID-19 gi ani sipa web na maram oiduna COVID-19 positive oiba nomo gi hengalakpa dana tana shiba masingsu hengalakpa na maram oiduna Manipur lenga ki medical directorate ki makhada mathau toriba doctor amasu medical staff sing leng dana laina ba health service ki director Dr. K Razona hukum ama thokre order asida palibadi lenga ki makhada salai diba district hospital sing CIC PIC HWC amasum PHC da posting tariba doctor amadi medical staff sing mathauda lengdana laigadabani medical gi athu anagi damak pung khuding gi lengdana day wise duty roster system da mathau tona ba khangali hiramasi ga mari laina se medical officer sing medical superintendent sing gi darka leba thabak lokhatna ba health service director gi order da palli haina pausna phungdorakli Makasa tharakpo na to pamaru eba paukhra namu Jenims Hospital COVID na naba miyoi singi layeng pham lai silaktre hospital asigi doctor amadi staff kya positive oiba yorakle COVID-19 license positive oiba miyoi gi masing nomu gi hengalak padigi positive oiraba miyoi sing layeng pham laitabadigi awaba mayok na bahurakle Porompat lariba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Jenims Hospital asidasu COVID positive oiba miyoi masing ka hena lakpadagi hauji ana layeng pham laitabigi awaba mayokna bahore saira sida hospital asigi doctor amadi staff kya positive oiba yorokle positive oiraba doctor amadi staff singi laifam sapham ana layeng amadi sana thaknabagi matangda hospital authority na paikhat pham thokpa thabak paikhatna leire
हिरम असिगी मतंग चीफ मिनिस्टर की मियेंग संगफम थोकले सुहाइरी पाउसी एसिना जेनिम्स हॉस्पिटल की मरी लेने अथॉरिटी खरग वारी सानब मतमदा फोंदोरखिबदी हाउस फाब हॉस्पिटल असिदा कोविड नारब मियोय चामग मौद्रारोम लायेंग सथदुना लैरी अनाबसिंगे लायेंगफम लैतबदिगी हॉस्पिटल की लैमागी सरुकसिंगदा लायेंगफम ओइदुना लैरी लायेंगलिबा अनाबसिंगदा तंगाय फदन ऑक्सीजन सिजिनदब यादबदिगी ऑक्सीजन वातना फंगननब होनबद हॉस्पिटल अथॉरिटीदा यामना चावब अवाब मायोकनरे हाइदी मखातना हॉस्पिटल असिगी सरू खरा कोविड लायेंगफम ओइना सेमगतनबगी थबक अथुब मतमदा पाइखतलगनी हाइनसु फोंदोखि अमरमदा पाउसिएसना फंग पाउगी मतुइनदि जेनिम्स हॉस्पिटल अना लायेंगबगी थबक चथरिबा डॉक्टर अमदी स्टाफ क्या कोविड 19 पॉजिटिव ओइबा यरोकले मदुना अना लायेंग चथनबा होनबदा यामना चाउना अपनबा अमा ओइरे हाइदि अमसुम पाउसिना हाइ हौजिक जेनिम्स हॉस्पिटल कोविड पॉजिटिव ओइरबा डॉक्टर अमदी अतै स्टाफ सिंग असिगी अना लायेंग लाइफम साफम सिंबगी मतंग यामना चाउना अवाबा मयोकनबा हौरे हॉस्पिटल अथॉरिटी मेकेडिगी पॉजिटिव ओइरबा डॉक्टर अमदी अतै मरी लेनबा स्टाफ सिंगी लाइफम अमदी साना थकनबा लोइनना अना लायेंगी थबकता थवाय यावना होटनदबगी पेनद्रे अचौब थौदांग लौगदबा हॉस्पिटल असिगी डायरेक्टर नसु तुमिन्ना लाइथोकपगुम तौरे सुहाइरि पाउसी एसिना हाइ ओइरिबा फिबम असिदा हॉस्पिटल असिगी डॉक्टर खरना हेल्पलाइन अमा सेमदुना ngasiदगी हौना डॉक्टर खरना अंगम अंगम सेनफम पुथोनदुना हॉस्पिटल असिगी पॉजिटिव ओइरगलब डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंगी अना लायेंग लाइफम साफम अमदी साना थकनबगी लमदा मतेंग पांगनब थबक पाइखतपा होख्रे हौजिक फावबदा पॉजिटिव ओइरब डॉक्टर अमदी अतै स्टाफ सिंगी पाइखतफम थोकपा थबक सिंग मपुंग फाना पाइखतपिदना लैरिबसिबु डॉक्टर क्याना पेनद्रे हाइदि सरासिदा हॉस्पिटल असिदा कोविड नाबदगी अना लायेंग चथरिबा अनाबसिंग साना थकनब पोलमसिंग सप्लाई तौरंबा युमसा प्रोटीन फूड्स कैसामपात की पीफम थोप सेंफम पीदबदगी ngarang मे 12 हौना सप्लाई तब लेफ्रे युमसा प्रोटीन फूड्स तनतना अतोपा फार्म अमनसु जेनिम्स की ओइना साना थनब पोलमसिंग सप्लाई तबगी थबक सथब अदुगिसु पीफम थोप लुपा लाख यागी सेंफम पीबीदबदगी अवाब मयोगनरे फार्म असिसु मखोगी पीफम थोप सेंफम पीदब तारबदी साना थनब पोलम सप्लाई तब लेपलगनी हाइबतारी हौजिक ओइरिबा जेनिम्स हॉस्पिटल दगी फिबम असिदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गी अथुबद मियेंग संगबियु हाइना पॉक्सी असिदा प्रजा सेक्शन क्यादगी फोंदोरकली प्रजा सेक्शन क्यादगी फोंदोरकलिबा असिगी मतुंग इनदि जेनिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन की थबक माइ पुन्ना तौरिबा डायरेक्टर न सिंबगी असोइबा यामना साउना लेरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की थबक सोइबदगी डायरेक्टर अमसुम हॉस्पिटल असिगी डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंगा अफबा मरी लेतबगुम तौरे डायरेक्टर असिना हॉस्पिटल असिगी डॉक्टर सिंग अमदी अतै स्टाफ सिंगी अवार्ड अपा सिंग मतम साना येंसिनबिदना लैबदगी फिबम असि लाकपनी हैब वाफमसु फोंदोकनरकली हैना पाउ सिदा मेक सिंगसु फोंदोरकली अमसुम लोसिलकोइना तोप मरुइबा पाउ खरनमु अथिंग थमले कोविड 19 लाइना लसत असि पाक्सना संदोरकपा ngamdanaba लखोचबा सिक्सिन थरंग अमा ओइना कांगसुप खरांग लेकायद सयोलगी ओइना फमलंबा काइथेल असि मखातना नोटिस अमा थोक्त्रिबा फावब मतम खरगी ओइना अथिंग थमले हाइना कांगसुप वुमेन एसोसिएशन मैरा पाइबी अमदी सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन अनीना मरी लेनबसिंग खंगनजरी लोनना खुल असिदा मी पुनबा मरुप तौबा सिंदोय खोंबा लैबुंग फamba सिना सिंबा कया खरगी ओइना तविदनबसु SDA की जनरल सेक्रेटरी अंगम दिजेंद्रना थदोरकपा सिरोल असिनसु मखाताना मयेक्सिंग फोंदोरकली लोसिलकपोइना तो पतेंतकपा पावमना म्यूकोमाइकोसिस थेंगनबगिदमक्ता एम्फोटेरेसिन बी हेना फंगननबगिदमक थबक पैखलगनी कोविड की मतुंगना नाबलैना म्यूकोमाइकोसिस की अनाबसिंगना डॉक्टर सिंगना हौजिक यामना कन इदिबिदा एम्फोटेरेसिन बी की अपाम लैबा खंगेन हेनगलकपदगी फिबम अमा राइज कयादा उबा फंगले मरमदुना भारत सरकार हिदाक साबसिंगा पुंदुना हिदाक असि पुथोकपा हेंगत हननबा थबक कना पखली मिरामदगी हिदाक असि बु लाइसिनबगी थवोंगा लोइनना लैबा असिदा पुथोकसबगी सांगसु हेंगत हंदुना हिदाक सि फंगबगी सांग हेंगतलगनी सु हाइबगी थाजब लैदि हिदाक पुथोकपसिंगना लैरिबा हिदाक माइंग अमसुम हिदाक असिगी अपाम लैबिगी फिबम येंगसिलबा तुंगदा फार्म विभागना मे 10 कुन फावबद लैगदब हिदाक मसिंग युमफम ओइरगा राइज अमदी यूटी सिंगद येंथोकपगी पथाप अमा मे 10 सेमख्रे राइज सिंगना हिदा असिबु सरकार अमसुम लनाई हॉस्पिटल सिंग लोइनना हेल्थ एजेंसी सिंगदा मानब सांग येंथोकनब थौरंग अमा याना थमनब खंगनख्रे हाइना स्पाउसना मखाताना फोंदोरगली एंड थैंक यू।